Ilocano Love Drama Stories. Aday ta na kay dasara kon senyor. Mangan kan. Masaya, taragtungpal ka at takos ka niya. Ang mga numarabis ka, patay-patay ka ng kunay. Nagadukit din asaom. Nabartet ka man nga bilan. Saan mo apiyangan? Di pa nagininom ko? Alang mangan kakit din. Aday tamot tanig. Ha? Tingnan dito yung pasangom kanyak. Anyak, baboy! Pakaramit yung binugbog! Anya nga rot ti sa pulam. Saan ko kayat dito pasidam kanyak? Apay awan na ka din ti sa baling amo malutuin. Taikan, wino, adobo. Anya ko mga rod. Nasustansya tinateng. Sana ka baboy ko lakbat! Ay, Tay ko maikan wino karne, tinutuam. sa makiti. At sapol kay tinaiba sa sidam nga maawan mo tiyawat mo. Wano itod mo pagkatang ko. Katno sikat yan na trabaho na, ambang. Sana ka nagsweldo di kalman. Tanabalik amin nun tis. Kat! Nagipanamit ibinalim, ha? Katno'y nalamot ngayon sukal. Saan ko magustuhan di bagbagama? Agsapol kay tinaiba sa masidagam na adakwarta sukal mo mat. Nagatula ka. Ay nga, ibulan di ko matanda kita nakadasar. Ay, Abay, taraw na yan titaw na. Katno binugbuga ka ng di baboy! Apay asap sa pulam jay anak mo, Lumen. Saan ko nga rod makita? Awan matitisalas. Kunak no rimwar, ng madamot ay kutsena. Saan arimwar? Aday jay likodan kan sirok ti Indian Mango. Aday umanad ti turong dagiti matana. Nadlaw ko nga rod. Kanayon amalmalday. Nakaululimag. Nakaununag ti pampanunutan na. Ay, nga rod. Iso ano maminsan kat? Madandanagan na. Anya ko matipagdanagam. Si kakit dimat. Saan talaan nga mo? Noan niya tilinaon ti panunot na, Modesto. Katday ta ti pakariribukak. Sa bagay, adanan anay a panunot na. Amunan tinasaya at gandagas. Madanaganag. Ang mga nudum teng ti aldaw a panawan na ta. Andya, No kasta ti mapasamag. Saan ko nga mo noon niya ti pagbanagak? Lumen, Napatag-unay kanyak ni Jake. ang asim. Saan ka ko mga agpanunot iti noan niya laditan? Ipasiguradok kan ka. Dinto mapasamak dayta. Modesto, Saan na tanto a panawan ni Jake? Patyanak kuma. saan ko nga mo? Sa balit agparparik na kanyak. Saan ko akayat amaya dayo ni Jake kada kamikin Modesto? Sa bagay, gusto magkiditi ko na ti asawa. Anya kumapay ti rason a pumanaw ni Jake. Kat naipaay amin a pagsayaatan na. Kastamot kan ti pamatagmi kan kwa na. Anya kumapay ti sapulan na. Pinagadal mi. Impaay mi kan kwa na tinaginawa abiyag. Awan matkit di ti rason. A pumanaw no bilang. Nakasaritam ka din ni Jake. Saan pa Planok pa lang akasarita. Saan ama punas ti danag po Modesto? Kasaritam ko ba? Baarang sikat ti pangibagaan na iti parikot na. Padasag ka. Kanayon ama imay-mayan. Ba nagadimot kas di iti napalabas? Nadlaw kumutkiti. Pangaasim Modesto. Guyog-guyom amang ibagakan ka. Noan iti mang burburibor iti panunot na. Sige.
Bayam, kasarita. Awan makuna kada papamodesto kan mamalumen. Binusog da kiti awan ka asping na pamateg. Nagasatak unay kada kwada. Iso apat-pat gat ida. Pulos asa anak to ang makapagsubsubalit kada kwada. Iso na lang. Ta saan ang maiwak si iti panunot ko tinapalabas. Kumusta da nga tamet yan? Eh, iho, Oh, papa. naunag manan ti pampanunutam. Ada ka di problemam? Awan, papa. Manungal dawan ang mapalpaliw da ka. Madanagan paikit din ni mamam. Anya ka di ti pampanunutam. Ibagam ko makanyak, iho. Ang lalakit din ni papa. Awan parikot ko. Awan pagdanagan nyo. Iho? Basta ti pampanunutin nyo, papa, napatag kayo kanyak. Da kayo tinang balbaliw iti biyag ko. Agyaman na kiti dayta, iho. Ket jak tupulos malipatan day nga utang ko ana imbag anakam kada kayo. Aging ga iti si bibiyagat. Jake, Ket awanan sa pulag pay. Ken kidawag kada kayo. Ket ikarik. Siyak to ti agbalin asanggir kan sa rukudyo. No saan kayon ang makabael. agyaman ag iho. Ngem, adan to kumakidawag kada kayo, papa. Sapela kumatapat ganyo kan mama. Oh, anya dayta. Sige, ibagam iho. Basta kabalan milakit ti. Agyaman ak unay, papa. Naimbag kayo unay kat... Ay, dandanis anak ko na makaanos ken ko na. Sa di naman nga tandi naturturong ni Anton. Nagmalang-malang nga awan. Ay, nabartit to ka di manan na sumangpat kat pagpupulutan nakmanan. Marikatan ako. Kasla kaya't konti sumugong Diyos ko. Ipayan ako may tikirad. Manipod pa'y idi aging kaita. Kasto'y latan tilaklak ama kiti sidong ni Anton. Anya kadit na nagsanabasol ko. Tamado sa akiti kasto'y. No basol ko man tinaramida kiti kalabas. Diyos ko, kakawanin ako pa. Maliwam ko mamatan, di kasasaad ko itibiyag. Diyos ko. Anya ka no tikidawan na kadatamo desto. Sana nga imbaga. Ada ka rin na kanyak. Anya dayta? Isunto ka no ti agbalin asarukod. Kan sanggirta no santa na makabaan. Kasta, Iso nga, awan pagdanagam, lumen. amang ano kidawon nanton ti ipapanaw na. Anya? Saan ko lakit di amaaklon kan maibturan tila dingit ko modesto. Umdas nga ipatay ko ti adayuna kadata. Adda ka din linuto mamasida. Ada, Ngam, kanan ti baboy manan. unay katday na pa nagsasaom. Punumat, nusan ngay kan, karne ti lutwam, taysot kanan ti tao. Ngam nunateng winubulbulong ti lutlutwam, binugbog ka kanan ti baboy ti kasta. Ay, Anday ta. Anday ta. Aday sangpet ko masida. Kasta! Karne! Nagduduma putahe. nagalaamay ti dayta.
Napanak nagitulong nga nagparte ka nagluto jay pabunyag da sator. Alang arudan, mangantan, tani mabisinak matan. Inkamakam ko ngamin, tili na baak, tapno mabagaan, tanadarang tiinit. Nagawa mo nga ron dati agad dasar. Awanin ti ado pa yasaw. Ay, agsarita tantuman, Anton. Anya. Ha! Saan ko masango? Napapanak nung malpas tamangan. Napatag ti bagakan ka. Napatpatag ti papanak. Isuad di nagtaktaken. Awan mo lang sir-serbi ti bagam kanyak. Halagawan ta kita sa mga dan. Nagadupay lang asaom. Dayjay, napanan ni Anton. Kasano makapagsarita kami, anasayaan. Kat saan na makapagbayag dito'y balay. No sumangpa, nabartek. Apaan nak, inton kuan maturugan. Anya da ito, yakal baryo iti biyang ko, Diyos ko. Mailiwak una yan ni anak ko. Malagit na kapahinga ta. Anya nga ta. Nakita kami. Malagit na ka ta. Pulo sa din po na si tipanunot ko kenrik nak. Sila lagi pagtulatakan ko anangam. Jay anak ko. Kasaluga ta. Agkita kami pahinga ta. Diyos ko. Adda ka di parikot mo? Adda ka di sakit mo, Jake? Nang nagtipampanunutan. Kan, mapaya nakaululi mo ka? Gemma, Bueno, saan ka kadi anaragsa? Tasyak ti kakuyog mo? saan kang hagsarita iti kasta? Ayayatan ka. Kan amom asikalaan ti ragsak ko. Ngam, apay nga ruda kasta ka? Itay pa'y apalpaliiwan ka. Maikawaken ka, Jake. Gemma, Ibagam ko makanyak. No anya ti pakariribukan, tabarang matulungan ka. baybay anak laeng. Awan ang yaman na dayto eh. Anya, At dalangin pampanunutek. maban ka di amamon? Lado nito, Gemma. Ngamjak tayo maibaga itakin ka dayto eh. Kaya't mo asawan, ada ilimlimod mo kanyak. Maipapan ka di kanyak? Bueno, maipapan iti relasyon ta. Mamam tumatlaan. Ngam saan pa yakada kito eh. Saan ka di analpastan na nagtulagan, nga awan ti agilimod ka data. Ngam apay nga itakat, adagam ilimlimod mo kanyak. Nakurang ka di ti panagtalok mo kanyak, Jake? Saan nga iti dayta? Ngam dumtang tumatlang ti aldaw. Ama-amam dayto eh. Kan may saan mat ama inaig iti relasyon ta, Gemma? Jake, Saan ko mangagsakit tinagam mo kanyak? iso ay ngam, saan ko nga amo no apay asaan mo ama ibaga kanyak dayta, parikot mo. Tabarang matulungan ka. No pudno ngay ayatan nak, Jake. Talagasan na sumina iti panunot ko ti anak ko. Amo nagpahingata. Malagit nagpahingata. Amo nagata siya ti inada. Kumusta gatan? Siguro, baruitan. Anya nga tatilangan na. No kuma, responsable nga ama ni Anton. Nalabit ang dadan na kami pa'y. Saan kuma anay adayo? Kuma, kanin na kiti amin naguntaway. Nagkatsapay lang ko ba tadaragsak kita ti anak ko nga uray adayo kanyak. Pumapayaw kumay ti panunot na ti lagip nga anda dito iti inana. Amang ipat pataglaon ay kankwana. Kan maililiw na yan.
Agyaman na ta nakapasyar ka dito'y Gemma, iha. Uwan ma'am, imbaga kin Jake akailiw kayo. Kasta ka di. Uwan ma'am. Anya jay ko namitay? At na napatag nga ibagam kanya? Uwan, ninanalomen. Ngamin, ada na paliiw ko kin Jake itil kalabas kun ura ita. Anya ka di dayta? Malmalday kan nakaununag ti pampanunutan na. Saan lang asika iha? Uray da kami kan Modesto. Inaklon na nga adda ka no pampanunutan na ngam di naman ibaga kanyak. Kasta ka di? Uwan ma'am, no pa'y kunana amaamuak tumot lang. Ngam, saan pa'y nga ita? Naibaga amat ken Modesto. At dantumot kidawan na kada kami. Ngam saan na pa'y nga imbaga no anya day jay? Kasta ka di? Ngam, anya ka di, day ta akid dawon na. Kan, anya ti pakariribukan na, adi na maibaga kada kayo. Kan kastamat kanyak. Saan ko nga mo? Tauray da kami kan papanak at mas daaw kami mat. Ay, ma'am, ay ayatok ni Jake. Kayat ko amaamuan no anya ti pakariribukan na. Ay, sana ka makaid na. Amangan no siya kidi ti parikot na. Amuan nyo kuman no anya day jay. Gemma, Saan ko kaya ta makita na liday ni Jake? Sana ka na raw itikas Jay nga lang ana. Kan mapaspasamak ken ko na. uwan iha. Uray da kami mat. Naragsak ni Jake. Ngam kadagiti na palapas nga aldaw. Kas jay mat din tinakita ken nadlaw mi ken kuana. Kan saan lang nga day ta, ma'am? Gemma iha. Saan lang asikati saan amakaid na. Uray da kami ken Modesto. Kan adda na amuak. Saan ko lang amo na pudno? Anya dayta? Adda ka nun dakkel ana utang na iti kontraktor iti project da. Anya? Ay, Diyos ko. Kwarta ka di pakariribukan ni Jake. Nakautang iti dakkel. Ngam, anya tinangusaran na. Dahil ituyin ti pagbutbut ngag. Anya ti kaya asawan, ma'am. Anya ti kabutang iyo. Gemma iya. Ay, panagkunak. Isuntumat laang ti mangibagakin ka iti amin. Anya? Masaksaktahan iha. Saan kayo amawatan, ma'am? Anya ka di palimot ti kinatao ni Jake nga uray da kayo saan nyo maibaga kanya? Ladingitak iha. No bilang taday jay ti mang burburibur itakin kwa na. Isunto ti rumbang amang ibaga. Anya? Tangay imbaga namat ken ka, amamuam tumutla ang iti umno a panaway. Mariribukan at, ma'am. Namsapay na ko, ma. Tapod no asaan aman na iti relasyon mi. Panagkunakat saan iha. Ngam ti makunak. Urayan tayo nga iso ti mangibaga iti dayta a pakariribukan na launan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apayasan ka makaturog, Lumen. Pampanunutot nga ron ti mapaspasamak itakin Jake. Adda atap ko, amay papan iti napalabas ti pampanunutan. Uno pa kariribukan na. Kastamat ka diti atap ko, Modesto. Adda pampanunutak. Anya dayta? Anya nga tano, mismo adata ti mangipalagip ken ko na. Iti may papan iti dayta. Saan, Modesto? Saan mo nga aramidin dayta? Pangaasim. Apay, saan mo kadi akayat ang mapalag-anan ti reknana? Saan ka kadi ang makonsensya? Amang kita ken kwa na iti kasjay a kasasaad na. Modesto. Dayjay ti amok agapuna, akasjay ti panaglidliday na. Apay, kayat mo kadi ang mapukaw ta ni Jake? Nga umadayon iti den nata. Oh, apay ko maamapukaw ta.
Anya ti amom. No day tanton ti pagrugyan ti pagbutbut nga klaunay ang mapasamak. Saan tumot nga ta ang mapasamak akasta? Amambok ni Jake. Nasingpat kang runaan ti amin. Nagbalintamutan ang napatag kan kuana. Marik namat. Kan mismo nga isuti nang ibaga kanyak. Apat-pat ganata. Oray pay. Sumken tulat ta tinalaos apan ang ipatag na kadakwada. Mabiit man lang, Lumen. Saan mo akayat ang mapukaw mo? Wano. Saan mo akayat nga dakabingay mo iti pamatag na? Oray anya ditan. Basta, saan ko amay lagip kan Jake tinapalabas na. Kunak man no napatagkan ka ni Jake. Awan umasping, iti pamatag nga impay ko kan kuana Modesto. Apay nga rod ama iturad mo akit kitaan iti kasjay alangana. Basta, saan mo nga ipapilit ti kayat mo? Taama nga ano day ti saan ta pagkinaawatan, kan pangguraak kan ka. Aniya? Kaano nga ta makapagsarita kami anasaya at kan Anton? No sumagpad, nabarta kat maturog at agos. Kaya't ko ang mapagsaritahan may naimbag na ito'y. Talaga, kaili ko na makita di anak ko. Sana sumina iti panunot ko. Ay, marik na ka na laos ti iliw kun kan kuana. Ang yaman nagtasaan ka na bartig asing mangpad, Anton. Abay, no saan? Ay, Kumapayakas tati pa ng matmat mo kanya. nabayagan, akayat ko ang mapagsaritaan ta kumaday to'y. Nung kanayon kamat ngawin, ang mabartag. Na. Nagsasaw ka kung namutlan nadagsan launay ti basol ko kingkan. Oy, awan babae, no day tati atapam, Clara. Saan? Amay papan iti dayta. Taure ag susukot pa iti babae, mawan bibiyang kon. Uray pa'y panawan na kay kayat ko pa yun. Anya nga ruti kahit mo ita? Anya di pagsaritaan ta? Sa pulam, jay anak ko. Tapayasyak ti pagberugam. Kan si kamot lang ti kimbasol, no apay. Si kati nagaramid. Tapayasyak kita ti pagberugam kan pabasolam. Naramin ko day jay tawan sirbim nga ama. Anya? Ulitin man timbagam. Pudno mat. Nung nasayat ka kumanga amakin asawa, saan kumana pasamak ti kasjay. Anya? Gabadya tinaramit mo. Binaybayan na kami. Saan na siya ti babasulam? Tabagim ti babasulam. Saan na siya kunakmanan? Nagsakit tinakam ko. Sa dino ti ayan mo iti day di apadawan. Binaybayan na kami. Parikot ko launay ti pang paagas ko idikan ko ana. Kat dandanin na pukaw ti simbang ti panunot ko. Ha? Adda ka di na itulong mo kanyak, Anton. Adda ka di. Akwa. Awan, naitulong mo, awan. Ato, arigrigat ko, kat nagbaybay sa ka ng isa ka diti amin. Nailumlumak iti utang, ayat ko lang agimbag ti anak ko. Taawan ina, nalimbong ti panunot namang ipalubos amatay latan ti anak na. Maawatam ko madayta, Anton. Clara. Nadagsan ti kimpot asakit na nga magyaman na kay ti Diyos. Tadamay sa anasayahat at tao. Kan nabalitukan ti panagpuspuso na anang saranay kanya ito dahi di apanawan. Kwa. Tiamok idin, kat mapukaw ko ti anak ko. Tiamok matay idin. Ngam adabak nang anang tulong kanyak. Kinid daw na, ngay jepe lang ang naad ti anak ko. Naging ga iti saan, anan-anay ti panagimbag na. Imanugot ak. Tanawaya akmat idi amang sarungkar kan kuana. Naimbagan ti anak ko, babaan ka na kuana. Ngayon niya tinaramid mo, idi na amo mabak nang da.
Inlakom. Di anak mo. Nagpirma ka iti kasuratan. Akatukad, tinaktul agatan. Anang balinan nga anak dati anak ko. Rita. Sarong karak kumamanan. Saan da ko na pinalubusan ini? Katimpanaw dan, di anak ko. Saan nakapabasulan ko nakmanan, iti day tatasik ati aking baso. Anya asyak. Sikat aking baso lawan kwintam nga mata na iturad mo nga inla ako di anak mo. Inla akong tidara kan lasag mo. Kapulang iti bisyom. Naundayan. Apanawon. Tinapalabas. Sinapsapol ko ngam napaayak. Naibibag pa'y kumaasi ka tinapukaw, tawan ti Sir Bim at tao. Sikala ko man tinapukaw, Anton. Sinalbag at laran? Sakit din ti papasulan na. Disnugit la ko man ti sinalbag. May turad na ko nalabanan. Amangan no magsulin nak matmaturlak. Asad din nga tam ngagpaiso ti ayan ti anak mi. Sa dino tinangipanan dagiti nga agasawa. Nakaliditin tada kanya ka kwarta. Ngam awan nagmamaayan na. Tanusan nga ibartag ko, insugal ko. Salbag kabiyag. Remuarmat ni Jake Modesto. Nagpakada. Agkita da kanumanan kin Gemma. Kasta ka di. Nasaya at ba't tapno mailiw-liwag na ti parikot na. Ay, saan ko ang maawatan tiriknag? Ada pagdandana ka kajak maawatan. Anya kumbaday ta? Dimtungan ti pagbutbut nga. Anya? Nga umadayo ni Jake kadata. Lumen. Kasla, jak maaklon nga umadayo kadata. Adda ka rin ha. Panagkunakit. Saan natamot abasta panawan? Lusapulan naman ti kinapudno. Day takat isot kid dawan ti panawan. Taagarilat ta ti kunada alukso ng dugo. Taambumbat ti kinapudno. Saan anagtaod iti dara ken lasagta ni Jake. Inawis na iti dayto ay restaurant. Kung ako mga tangan, saan mo agar-garawan ti karga ti platon, Jake? Pasensya kan ngam kasla jak matil mo tarawan. Anya nga min aya ti mang burburibor ken ka. Nabayagan namang burburibor kanyak dito, Gemma. Jak amuno anya ti aramitek. Tapno jak mapasaktan da papakin mama. Anya? Nabayagan na kayat ko ang makita. Nabayagan na maililiwakin ko na. Anya, sino? Well, naitid amin kanyak. Pamateg. Ken na materyalan na banag. Aging ga iti adal. Ngem saan ko nga mo? Kasla ad na kurang itibiyag ko. Saan ko amawatan? Sino ti dakdakamatim akailiw mo? Tipudpud no nga inak. Anya? Inakpilitan amang dusagkan ka. No kabalan na kabutbut nga diti sa anitan, Anton. Niya. Kumarit ka, kayat mo ta. Sige, kabil naklata, no kayat mo? Pabalot ka. Niya. Sa pulam di anak mo, tangay sikat na ngilako kan kwa na.
Sa pulam kadagyan ng hilakwam. Amom kade. Ano maamuan na day tangay naramid mo kan kuan na sigurado akagura na ka. Amang ano ilunod na kapaya. Anya. Uray anyat mapaspasamak kan kahawan bibiyang ko. Sika ti magsapol keng kuana. Dinak babalawan na basol mo madlang. Tanusan kong inaramid dayjay. Natay kakat siguron kapitirigat. Kan oray tong palbiag. Saan mo amay karo tinautang mo? Wino ginastos na. Anang pagas keng kuana. Apay kitin. Asaan ka ababalawan kat inlakom kalpasan na. Anyat inaramid mo, ibarbartik mo, insugsugal mo lang, tinaglakwa, may anak mo. Awan sirbi mga tao. Sumarden kan ko nagtaamangan. No saan ako na makapagtagpan kat mapagkal ka. Di ba kulang naklaan? No detot pakaragsakam. Sige! Sige, padasam man. Padasam, timang kabil kanyak tayo wak kumutkan ka dahi timo ko. Aday mo ko? Sige, umadang ka nga masidag. Kita no di na kalamayan itan. Kitang nga ababain. May turad na ko nalabanan. Nga madabasol ko matkidi. Ngagpaiso. No sana kumaanangala iti kwarta ka nagiti agasawa. Ken sana ka nakitulag ka na kwada. Sanda mo siguro ngayon panaw ti anak mi. Talaga siya ti pabasulan ni Clara. Angam, anya kumabay ti marami na kina. Bakit eh? May ribu ka na. Kadamot pa nakakonsensya. Ngam, umino bakit eh. Dahil takit din ti pampanunutak. Rumara Klumen. At noosan arumar ni Jake. Sikan ti makisarita ken kuan. Kita ka. Nasa isaya at matla kumano si kati makisarita kan kuana. Tama nga no ibaga na kanyak ti ipapaanaw na. Kata niya pa iti mapasamak kanyak. Saan ka kumanga agpanunot iti madi? Ngala. Kita ka ron. No sana rumuar. Siya ti makisarita kan kuana. Sige. Saan kumot akayat amakit kita ti kastya alanghana? Modesto. Masapol anatib kerta kuma amagawat iti anyaman ama ikagdeng na. Takarbangan na dayta. Adamat ten puot na idi umay katata. Ay, Modesto. Ken nakita na tinapasamak. Ken panagpak pakaasi ti inan. Iti daydi na udi ayay na ditoy. Saan ta basol? Basol ti amana. Babalawak lao na daydi ataw. Maiturad na kayam nga ilako ti anak na. Ti bukod na adara. Katamok. Pinagbisyo na matladay chay akwarta. Agyaman ta saan ka rimwar, Jake, iho. Wan papa, awan sa rakwita kat kay kayat ko ti agtalina dito yung balay. Ta awan mat ammo kapapanan. Kasta ka di. Agsarita taman nga raw, Jake. Papa, Ada ka di parikot mo, iho. awan papa. Adala namin na unag apang pananutak. May papanitian niya banag. Maipanggap ka di kadakwada? Ibagam kumati agpaiso, iho. Papa, jak kaya tamasaktan kayo kan mama. Nangruna kada kayo. Iho, no isuda, maawatag. Isuda ka di. Well, papa. Matanda anak pa lang tilang na idininanang ko.
iti day dinaudin ayain na. Adi yun yung palubos ti panagsarita mi. Saanan nga yung palubos idi ni Mama apastrikan. Iti laksid ti panagsangit kan panagpakpakaasin na. Ang apay nga italaang ibagam kanyak day tabanag. Adon atawan tinaglabas, iho. Apay nga italaang anakita mi ti panagliday mo. Apay, Jake. Ay, anak ko, malaglagit na paingat Sa di numadayan mo, kailiw ka na makita. Tawan basol ko, ito napasamak. Basol amin, ti amam. Tawan sirsirbin ang amam. Kuma, agkita na pa'y sakbay, nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Umdas napakaragsakak no makita ka pa'y anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalata. Makumikumak iti panagadal ko, Papa. Isu ajak pala una yung kaskaso dayta. Nupay, dagdakil ti ayat ko ang makita ko mamanan dita. Jake, Kan may isa. Diyak kayat asaktan tirik nayo kan mama. Apay kumapay nga aramidak dayta. Kat nagadun a sakripisyo yu kanyak. No saan agapo kata kayo? Nalabit anataya kon. Kan awan kastoy akasasaad ko iti biyag. iho. Isu ano mabalin? Diyak kayat amasair tirik nayo. Maawatak dayta, iho. Ang ni mamam, saan ang awatan? Papa, ubingak pa itinagsina kamin kan nanang ko. Di ilaam mo. Ngam sinapsapol kumat tidong mo. Kan bara ti arakop ni nanang ko. Jake, No kastang agmay sakit ti silid ko. Pagsangsangitag. Tamailiwak iti pudpud no nga inak, Papa. No pa'y awanin sa pulag pa'y kada kayo. Narang ayabiyag. Ken amin ana materyalan abanag a kasapulan ti tao. May tetyo amin. Ngamita, saan ko na mailibak ti pudno ang marikritnak? No panunutan, subsobran ti adda kanyak, Papa. Adda anak metten itinasaya at trabaho. Ngam kasla adda kurang kanyak. Kat dayta ti dungon ni naanang ko. Wendo pudpudno nga inak anang ipasngay kanyan. Jake, Ngam adda ko ma. Kidawag kada kayo. ano dayta, iho? Naibagakon kada kayo dahito idi. Kat sa apela ko matamao at andak, Papa. Anya? O sige. Ibagam, iho. Nulakit itakabalan mi. Itad mi. Sarong kaarak ko madagiti. Pudpud no adadakil ko. Nangruna ken mama. Anya?
Saan kaya si mangpot ni Anton? Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Nabartik tuman nga tan na sumakpot. Ay, manipod pa idi. Adun atawan tinapalabas. Kalbaryo, timpapaay na kanyak. Lumuri ka sa kumari ka. Basta ka dindendak di anak ko. Saan ko asabiran? Basta da kumay ti sidong ko di anak ko. Nagidesar ka man, tamabisinak. Ay, lusa di nula di tantinak na padam. Napan ka nagbartag kalpasan da isang put mo tibisin mo. Kas kalaaring ang bandar. Nagadula kita sa umo na ya. Kasi tinakunak na umaakon, Anton. Nasaysayat pa'y nagsinatan. Anya. Siguro. Huwag. Gusto ti kunam. Siyak ti magsapon iti anak ta. Tawan patag nakin ka. Awan sirpi nakin ka. Tangiwat mo. Eh, Saan ko ang magustuhan ti bagbagam? akalos ka at anyakarti kayat mo ngay bagak. Nasayaat nga ama? Ah, Awan mo't sirsirbe? huh. Kat na ito iti may bagak, Anton. Oras ang mabirukak di anak ko. Saan kami nga pakitakin ka? Anya. Di nak may gawid. Kaimbagan siguro na ito ang mapasamak ka data. Ang sinatan, baka mo ka nitibiyag mo. Aure ag barbartek ka nakanayaw. Saan? Saan ka pumanaw? Ay, nukayat mo asaan ka panawan. Birukam di anak ta. Mabwistak man ang kini Clara. Siyak lang tati patudanin na amang biro kiti anak mi. Sa dinong ngaruditan ti pang biro kaken ko ana. Awan damatan iti sigo na balay na. Sa balin tag nanaed. Tayo lako na kanon. Sigo ni tinagdamagak. Huh? Salbag na ito eh. Saan ko lang kumasurutan timbaga ni Clara? Nang saan ko mag-akayat apan-napan niya. Agyamanak, tanasangputan ka dito'y balay, Anton. Kunaklano saan ka na sumangpad. Abay ko maasahan na ka sumangpad. Kahit dito iti balay ko. Kumusta tinapadam? Nagdamdamag ka kadagiti karubada. Ngam talagang ngaon makamo. Masadino tinaparanda. Ay, Hanggang baliwak tumanan ti agsapolin ton bigat. agyamanak. Kunak mo talaga nga awan, apulusan ti patag ko ken ka. Wala agluto ka kitlin. Tani, mabisina kon. Mabit lang nga ron. Adain sangpet ko nga ikan, tayo so tilutuak. Sige. Tama panak bit, iji tiyanggi. Anya nga ron ti planom ita, Jake, iho. Numabalin ko makiat, rugya ako na sa pulan tinagtauda ka lugar, papa. O, malagip mo pa ita iti alugar? Ikarkarigata ka pa subyan iti lagip ko. Kasta ka di. Ikarkarigata ka lagi pendeja alugar, papa. Sige, iho. Kat datatang kananag mo, malagip mo pa eh. Kwan, papa. Clara tinagan ni nanang. Ket Anton mat ni tatang. Talaga di mo malipatan ti amin, iho. Anya jay ko na mga ibagam anak saritaan yukin Jake Modesto. Ni Jake, agpakpakada. Anya? Ay, saan? Saan ko akayat amayat ayo ti anak ko? Denggam kumapay nga umuna. Ada ka no project na iti adayo basit. Kat masapol ang mapanijay. Anya? Natural, bantayan na. Iso asa na makasangpet iti naldaw. Saan? Saan ko akayat? Lumen, apay adi mo kaya? Kayat ko. Inal daw asumangpet. Ta siya ti mangiluto iti kanen na. Siya ti agserbikan ko na.
Ket kayat ko ang makita iti inaldaw. Kat kasano nga rodan ti trabaho na. Basta, no anya ti imbagak. Iso ti masurot wen no maaramid. Saan ko palubusan? Anya ti amok, no anya ti mapasamak ken kuan. Lumen! Adaanan iti husto anakam ni Jake. Amunan ti made ken nasayaat. Ngam modesto. Madandanagan ak tumitlaang. Sa anak to ang makaid na, ang makaturturog. Saan mo apang panunutan nga adayo ni Jake ken ka? Kasano garod? Kasaritak ni Jake. Lumen, Apay, saan mat ang makurkurangan iti pagbiag? Agtrabaho man wenno saan, at dalata agserbikan ko ana. pinagadalta ni Jake. Tapno maadaan iti nasaya at amasakbayan. Anya, Tapno makapagtrabaho ang nasayaat. Ngum apay aparitam. Agpanunot ka kumamet, Lumen. Panunutom kumati ka sa saad ni Jake. Saan lang at ibukod mo arit na. Anya kumati serbin a pinagadalta. No saan namutlaang nga usaran ti inadal na. Baragsakan, agyaman ak tay manugon mo't na to na magsapul iti anak ni. Ngampod no nga ta, asap-sapulan na. Ay, sapay na ko ba, tas ang agpampamarang laang. Abangan nal alilawon nakmanan. Kaya't nalaasa anak a pumanaw iti dandana. Kan sapay ko ma, taba konsensya mo't lang kadang kiti madi ngay nararamid na. Talaglawag ngayon lako na di anak ni. Gusto din naman ti ayan na itan. Sapay kumatag kita kami pa lang. Dahil tati kanayon ko ngay karkararag. Sakbay ko babot na matayak. Makita kin makadinak ko nga oray ang pagpiit laang. Doon tinagdamdamagak. Uray dagiti amok a kabagyanda. Saan mo? Inapananda. Ay, Diyos ko. Saan ko kanina makita ti anak ko? Sakbay ang matayak. Kuna dagiti nakasarita ka kabagyanda. Abangan no napanday ti sabali a pagilyan. Anya, Ay talaga nga niya dayo dati anak ta. ison sa na ito yan ti pakatayak, Anton. Diyak mas baalan ti iliw ko ti anak ko. Diyak mas baalan ti iliw ko iti panakaya dayo ti anak ko. Ngay patpatid ko, nay. Saan ka ngagtanag? Naramidin dati amin tapno mabirukan ta. Uy numamuan ta, ti ayan na. Agyaman ak no kasta. Kung ak no awanan apolos ti patag. Ti anak taken ka, Anton. Pakawanan na kumaklara. Saan mo lang mo? Hindi pa'y laang. Nagbabawi akon. At indaldalan ko lang iti panagbarbartag ko. Anton. Iswatap na masulnitak na ita nagbasulak. Sa pulag ti anak ta. Agyaman ak to kasta. Uri kasano katanggan ti pakinakim ko kan panagpuspusok. Dumteng matlagayam ti panaglupoy. Narigat kay malabanan ti sider ti konsensya. Anton. Wen, Clara. Ulitek tagkid daw iti pamakawan ken ka. Kat numabirukan tanto ti anak ta. Dahil tati kong runaan nakid daw ken kuana. Ti pamakawan na. Oh, ani Jay ko na anapatag nga ibagam kada kami ken mamam Jay, iho. Agpakada ko makada kayo, mama, papa. Ha? Agpakada? Sa dino ti papanam? Panawan ta kami ka din, Jake. Saan, mama? Saan kung itong aramidan dahi kada kayo? Nagdakil ti utang ko ana imbag anakam kada kayo. Nang runa iti pamatag nga impayo kanyak.
Jake, Sa dino ka diti papanam, iho. Kan kasano ka bayag? uwan nagpaiso. Sa dino ka diti papanam. Kasanot kabayag mo. Ibaga tayo langan ang makalawas, mama. Anya? Nagbayagan. Siyempre, sakbay itong agsubliak dito eh. Agpasyarak to pa'y basit ija syudad. Sa dino ngamin ti papanam. Ija syudad, mama. Adda atendara ka conference. Kahit saan ang mabalin ajak atendaran. Tama inaig dahito iti profesyon ko. Anya? Basta ka di, iho. Bale mga aldaw dahi, papa, mama. Bale pito, agraman ti aldaw nga ipapan kan panagawid. Nagbayagan. Mabait lang, mama. Saan kayo madanagan? Inaldaw to nga umawag kada kayo. Uwan. Saan kala ko maapalubusan? Ngam, anyang urod. Nuko nam amasapol nga atendaram. Wen, mama. Kasapulan namin unay. Sige. Kanayunem to nga ron ti umawag. Sure, mama. Ay nalumin. Mabalin ka dimot, adi nakaawagan. Kat mamasboy ta anak mo. Kasano, Jake? Patuloy mo, di mapan. Wen, papa. Kitagyaman ak unay iti suportayo kanyak. Napatag ka unay kanyak. Uray, saan ka nagtaod kanyak, iho? Papa, Ito'y panaglabas ti panawan. Nakam amiri sakmet ka. Nang runa kadagito yan amwag. Noan niya ti pagparparikutam, iho. agyaman ak maawatan dak, papa. Kas pasat ti panangipatag kukun ka. Masapul at tulungan ka iti planong. Ngam maawatam kumamat ni mamam. Nalaos ti panangipatagnaken ka. Kat saan na akayat? Ama isina ka pa'y kada kami. No adapan nakabalin na. Saan kayo ang madanagan, papa? Saan kayo tupulos apanawan? Agyaman ak, iho. Ikarig dahi ta, papa. Mabirukak man dagiti nagan na kanyak. Agsubli ak nga agsubli iti denayo. Agyaman ak launay, Lukasta. Tasan kong amo, no anya ti mapasamak ken mamam. No agnanayonan, ti kaawan mo iti sidong mi, iho. Awan rin ba nga pagdanagan nyo, papa? O sige, iho. Nagananad ka kuma. Kan ikararag ko. Amasarakam ko madagiti pudpud no anaganagkan ka. Adda kagaya mo. Tuwan ka nabanlogak. Ala, aginanakan tayo sa anak ti makan. Sige man nga rod. Marignak pa'y katibising kon. Mabitlaan nga ron. Minton bigat. Iso siguro ti panangituloy ko, iti managsapol ko. Sige. At dati nakasaw ka tao, katimbaga na padasik ti mapan. Ijay ili ka no, ti asawa ni Mr. Modisto. Anya, sa dino day ta. At imbaga na alugar. Ang mga no ijay, tinapananda. Sa dino ang lugar. Hindi ka no kabangibang nga probinsya. Kasta ka. Wen, Clara. Isunto ti papanakinton bigat. Hanggang nugas ka sa no. Ang mga no sana ka makasubli when makaawid. Sige, akit. Aganat ka. Isuhanas kan, anayunam ti badit ko. Awan. Itod kundokin kantay na yun ti urnong ko. Santa kumba amawanan iti namnama. Mabiro kak tumot lang siguro ti anak ta. Agyaman nak Anton. Kung akno talaga baybay amon ang namin pinsan ti anak ta. Asaan ta makita tong palbiag. Kas naibagakin ka. Narigat alabanan ti sider ti konsensya. Anton. Namayagan na masidsider ti konsensya.
Hindaldalan ko lang iti panagbartak. Ngam narigat latta amay waksi, ti pan nakasidir ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ko kaya mapalinti sumurot kan ka, Jake? Kahit kumati makapasyan iti syudad. Lading ito, Gemma. Ngam saan kumapay nga ita? At doon sa bali akong daway. Sige, no day tati ko nam. Saan tamad lang ma-enjoy kapot ang conference ti Papanak? Apay nga minasan mo pala kaya't nagkasarta. Saan ka nga agapura? Kayat ko nga isagana pa yan imbag. Kasta ka di. Ngamin jak kayat timang namnama kada papakan mama. Pudno, amo ka didak binaybayan. Kat sakti pa kay tawidan ti sanikwada. Ngam jak kayat akas tati mapasamak. Kayat ko tumakdara kiti bukod ko asaka. Maawatan ka. Agyamanak. Agan-anad ka nga ruta. Kanayan ako mga awakan tapno sa anak ang mailiwan unay kan agdandanag kan ka. Laban akon, ket san ko ngam mo, no makasubli akitangal daw. Sana ka pumanaw ijay aging kaitisan ko ang masursur amin, nagiti posible nga yan da. Agyamanak, aganad ka kuma. Kwan, Ano Sam? Tangay dakal ti akam mo, iti pan na kaya dayo ti anak ta. saan mo kuman kay palagip tinapalabas, Clara? Sana maliklikan. Pasensya kan tasan ama iwaksi iti panunot ko tinapasamak. Clara, Aging ka iti wang angisak. Agtali na eday di apasama ka mang dududog iti barokong ko. Nang runa nusungken ti iliw ko iti ipatpatag ko launay nga anak ko. Kaya manak apo, tay manugot matlangan yan to namang birok iti anak mi. Kunaklanag na nayo na nabing matuti puso na. Numapay akas to iti marikrik na manipod pa'y iti kalabas. Maparparmatak akan na iti anak ko. Anya nga tatlanga na di makal. Amok. Naan-anay abaro itan. Nung malagip nakpay nga ta nga inana. Mailasin nakpay nga ta nung makita nak. Ay, naudi apa nagkita mi. Iti day di ipapan ko asa andak a pinastrak. Iti laksid ti panagpakpakaasi. Nakita ti anak ko. Sumirsirip idi. Aging ka nagtaray ka imadayo. Amo ka kaya't nakmat a makita ang anyan. Gapoy tinaramid ni Anton. Gapoy ti panangila ko na kenkwana. Kasnayon ti tulag da. Kadagid ikagasawa. Impaidamdan kanyak di anak ko. Naisagana kong nagatibado, pantalon kanda dumapaya ka sa pulag. Sapil ako ma, Diyos ko, tama sa pulag kita. Sapil ako ma, tasaan pa'y anala daw ti amin. Makita kumapay ni nanang ko. Pudno nga awan sa pulag, iti pamatag da papakin mama. Ngam sa bali, ti kayat ko amarik na. Ti arakop ti pudpudno nga inak. Nakasagana ka magkaya man, iho. Uwan, mama. Agan-anad ka kuma, iti panagmanehong kan kaadami jay. Uwan, mama. Kan tay imbagak. Saan mo aliplipatan ti umawa, tapno sa anak mailiwan launay kan ka.
kuanan ni Jake. At sapay la kuma. Tanasaya at lata adumanon ni Jay. Masurutan na kumati intid ko alugar. Saan ko akayat nga aglidliday akanayon. Gapo iti pan nakailiw na iti pudno ang naganakken ko na. Nang runa iti inana. Dayta tinarigat nga ipaidam. Tamangan no iso ti pakadadaalan ti panunot na. Ta siyempre, agari latta ti lukso ng tugo ako nada. Naglaw. Ananipod na kapanaw ni Jake. Kat nakaululi magka, Modesto. Anya, Anya ka di ti pampanunutam. ni Jake. Apay ni Jake. Nasingpat ni Jake. Kan saan ang mananggundaway? Ne. Anya di kayat mo asawa ni Tidayta. Kaya't na ti tumakder babaan iti bukod na asak. Saan ngagpanuray latan, iti kinagin awat ti biyag, anay paaytakin ko na. Nga oray saan ko man ngagtrabaho, kasi ti kunang. Talaga man. Kaya't na adabukod na pa nagsalukag. Kat day talaunay ti dayawag kang kuwan. Juan. Adamit ka di kalintagang Modesto. Nasingbat ni Jake. Kat tinakunag. Agar-ari latakan kuwan na ti kinapakumbaba. Tamo na tinagtaudan na. Anya. Anya dayta sa asawam. Saan ko akayat amang nagdayta? Lumen. Saan munto ang mailumang ti kinapudno? Anya. Kat sa ganaam kumadayta, akan ito. Di? Di adayo na kadata. Tapno sa pulan na ti sigod alubong na. Saan? Saan ang mabalin? Takalan ni Jake. Iti maisina iti pudpudno nga inana. Kat amok. Ang nagtali na edday jay iti lagip na. Mano lang nga oras yan. Makadanon ako iti lugararan ta kapapanan. Ape akas tuitiriknak. Ad-adda na karikna akiti gagar ang makadanon ni Jay. Sabi lang kumata saan ang nalataw ti amin. Adda kumapa ijay dananang ko. Sabi lang kuma, tas ibibiyag da pelaring. Ket ni tatang ko. Si bibiyak nga tapay. Iso tinangila ko kanyak. Api ana aramid na tikas jay. Nalawag pa lang iti panunot ko dahil di akan ito. Inyawatan da pa pamodesto kay mamalumen iti dakilagatan. Ken adda pa'y pinirmaan na papel. Pagdakas ni tatang ko. Ket ninanang ti pakasyak launay. Tauray kasano hindi ti panagpakpakaasinan. Saan dan a pinastrek. Ket iti saan na nabayag. Imanaw kami iti daydi abalay. Inlakodan. Ket imay kami iti daydi alugar. Lugar da papakin mama. Sabi la kuma. Tamakitak pa'y ninanang ko. Sumagmamanulangan ng oras. Makadano naktan. Naimbagmaan ta nakapasyar ka, ha? Juan, Oo, kumusta ka matan? nasayat mat. Nakapagsarita kayong madlaan kan Jake sakbay pimanaw.
Amom ka di daytoy nga ipapanaw na. Uwan, kunak nga ron no sumurot ako makan kwa na. Ngam ko na na. Adan to ka no sa bali agundaway. Conference namin tiraso na napanigay syudad. Wen, mainaig iti trabaho na. Kasta nga ron. Katagyaman na. Tanay kanak iti gundaway ang makisarita kada kayo. Oh, apay iha. Ada ka di parikot mo? Wano parikot iti relasyon nyo kun Jake? Awan mat kiti. Ngam amuyo ka din no niya ti rason. No apay analiday kan kasla na unag akanayan ti pampananutin na. Idi nga min nagsaritak mi kinti talomen. Kuna naan ni Jake ti mangibag kanyak. Agpay suday ta. Saan nalata nga imbaga kada kami? Ngam anda na ibaga na kanyak. Kahit ko apan kan kada kayo dayjay. Oh, anya ka diti imbaga na? Naku nana. Pakariribukan na kano ti may papanitipudpud no nga inana. Anya, naibaga na kin katikasta. Juan, apay? San ka di ada kayo tipudpud no anaganak ka ni Jake? Panagkunakit, panawon siguron ang mamam ti kinapudno Gemma iha. Ha? No kasta? Wen, saan ada kami ti pudpudno anaganak ken kuana? Sino nga ro dagiti naganak kan kwa na? Dumnod ka. Ta isalaysay ko ken ka iha. Pas nagti pa nagsarsarita da Modesto ken Gemma. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Napas nagti pa nagsarsarita da. Ken agtungtong medlatan ni Gemma. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Saat kulatan asing ang ida. Agda magagtulatan kan Modesto. Japulos na nanana kas tagayam. Wan iha. Sakla ang ti makaawat itirik na ni Jake. Nagbalin matan anapatag unay kada kami kan lumen. Nga maawatak tirik nana. Amok adak unay ti tarigagay na. Ang makita ti pudpudno nga inana. Maimbag kay launay. Isumot lang kayong alonor ni Jake. Nadlaw ko pala datay dinadan kami ni ti relasyon. Ang ayat na lang asaan kami ang masaktan. Binukudan na dayta ariknan. Saan nang inpadpadlaw kada kami? Nasinpot ni Jake. Kanayon na nga ibaga kanya. Nga awanan ti sa pulo na. Sana kasday kumati kasasahan na no saan aga po kada kayo. Day tamot kiti ti may sa adayawag ken kuan. Ay, sumat lagayam. Maawata kong ti amin. Bayad ti panaginanak. Agpalabas ak pa iti oras iti dati restaurant. Total, nawatiwat pa lang ti tarayag. Mga anak pa'y bayat ti panaginanak. Agdamag agtumat no anya lugar da ito yan. No adayo pa ti papanak. Kung ni papa, mabalin nga upat nga oras sa tarayan tilugan. No normal laeng no saan unay anapartak. Sa anak mat kiti agdarataras. Uray makarik na kiti gagar. Naskan nga ganadak. Narigat agdardaras. Tasaan lang ang muti disgrasya. Ang yaman ak unay kada papa. No didak tinulungan. Sa anak ko makapagtignay. Tano babalin. Uray may salangal daw. Saan akayat ni mama amaya dayo ak kadakwada. Tapas nagmat
ti saritaan niyo itay ken Gemma, Modesto. Nakita na kami gayam. Wen, ngam saan kayo nasininga? Maipapan iti relasyon da ken Jake. Apay, adda ka di parikot da? Awan mo't kiti. No adapan nakabalin na kat agkasardan ken Jake. Anya? Ngam ko na kano ni Jake nga gurnong pay. Anya? Naskan ka di pa'y dayta. Saan mo ta parikot magastos no bilang? Kanda tamat ti aggastos. Saan nga iso? Wen, angam ti kahit nasa wen. Isagana na ti agpaay iti bangunan na apamilya. Apayakas jay. Adamot tawidin na kadata. Isumot ti kunak. Ngam kunana kano nga ipakita na kadata. Asan laeng amang namnama wano agpanuray iti tawidan na kadata. Ngam kayat na akabalan na ti tumakder babaan iti bukod na asaka. Anya? Kat dayta ti dayawak launay ken kuana lumen. Talaga ang nasingpet ni Jake. Kawaak iti saan nga isasangpet ita ni Jake. Ay na lumen. At dayta ka manen. Masapol nga iruam mo ti bagim. Manumot la daytan. Manulang aldaw adi sumangpet ni Jake. Saan mo ngamin amarik na ti marikrik na, Modesto? Ti may sangal daw. Arik na makatawanan kanyak. Oh, anya. Nalabas mo't daytan. Kasta ti kapatid kanyak ni Jake. Ambok. Angam kasanon. No agnanayonan nga adayo ni Jake ka. Anya? Ay, saan, Modesto? No mapasamak dayta. Ang mga noomdas nga isot pakatayahag. Anya? Amom no kasano ti kinapatag na kanyak. Impaay ko amin kenkwa na ti pamatag ti may nga ina. Angam, saan mo kumamot aliplipatan? Asaan ta apudpudno nga anak? Pangasip, saan mo ko mga ibagpagadayta? Tapudno, saan ta apudpudno nga anak? Ngam impatag ko kas nagtaod kaniyag. Angam, adda kinapudno, anarigat to atog nga rin. Aniya, ikayat mo asawat. Ano matuntunan na dagiti nagandak kenkwan? Kasano kuma ang mapasamak dayta? Lumen, laglagi pum kuma. Addan nakam ni Jake, idi maisina kadagiti nagandak kenkwan. Ken ammo namet, asaan adata ti pudpudno adadakkel na. Nan-anayan ti edad ni Jake. Adaan iti bukod arik na ken panunod. Ket saan mo amalapdan? No anya man ti umapay ita arik na ken kuana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pustaga tati pa ng sapsapol ni Anton ni anak niya. Ay, iti day dya alukar. Adda ko mamaamuan na, iyan na pa na alukar. Dakil unay ti ayat ko, ang makita kong ti anak ko. Baro itan. Isulang ti mangmang taditikir kanyak. Kayat ko ang makita sakbaya matayak. Kung ragsaka ko namatay, numapatgan dahil ito adawat ko, Diyos. Ni Jake, iso da ito'y umawawag. Hello, Jake, iho. Hello, Papa. Oo niya. Kumusta ti biyahem? Nakadanon ka ka din iti impatuldok a lugar. Saan pa'y, Papa? Dagpay
nga birukan. Basta surutom amin nga imbagak nga instruksyon. Gan turungam iho. Mabirukam tulat ta. Sige, Papa. Dakkel ti pamatik ang mabirukam ita. Ket nunaskan nga agdamag ka iho. Wan, Papa. Saan ang nakababain ti agdamag? Ang William dagiti pagdamagam. Tama nga nung makatumpong ka iti manglokok ka. Wan, Papa. O alang nga rodan. Awagam tumat ni mamam. Tadi katagdandanag manag. Sige, Papa. O sige. Kasta nga rodan. Tadandanin sumangpat ni mamam. Kat masangpatan na pa'y ngagsarsarita ta. Alang aron, Papa. Kastapay. Bye. Bye, iho. Talagan sa adinan malagip DJ alugar. Ubing pa'y ngamin idi. Nupay adan nakum na kanlagip na. Nulakit di surutan na amin nga imbagak kankwan. Patsak ang mabirokan na ita. Ay, nakakaasimat ni Jake. Numapaay iti tarikagay na. Amangan, nuad-adda nga agliday. Agdamagak man kan kwan. Naimbag nga orasyon, Nana. Kastamat baro. Mabalin ka rin sa lutsod, Nana. Anya dayjay. Ay, Nana, adda ka di amamuyo Clara kan Anton? ha? Ay, word siyak ni Clara, asawak ni Anton. Agyaman nak. No kasta, adda amamuyo Jake? Jake? Ay, awat ba't barok? Kasta ka di? Jake Kurab. Wan, Nana. Agure ka. Ay, ada. Wan, Nana. Ti Clara kan Anton kat adda anak da Jake. Ha? Jake. Wan, Nana. Amamuyo ka di ti agnagan iti Modesto ken Lumen? Isuda tibak nag anang ipadaw iti anak ko. No kasta. Nanang, Mabit na. da kayo tinanang ko. Jake. Jake ko na tinagan mo. Wan, Nanang, da kayo tinanang ko. No po na si kati anak ko. Agure ka. Ada pagilasin na krik. Anya, Ada da klase ding itibukot ti anak ko. Mabali na kitaan. sige, Nanang. Bukot mo. Aday ka. Ada magpaiso. Sika ni Jan nga anak ko. Sika. Kat da kayo tinanang ko, Clara. Ay, Diyos ko. Nanang. Magyaman na. Una yan. Napanda ka eradranana. Naigagaara na ito ya panagkita ta anak ko. Nanang. Apay asaan asumi na iti panunod ko ni Jake. Ken adarik na ajak maibuksilan. Madandanagan ajak maawatan. Kumusta nga tanti anak ko? Hindi pa'y laing maawag kanyak. Madama pa'y lang ata ti seminar na. No saan ko ang mauray ti awag na. Siya kun ti umawag. Nanausan ti ili ko kad ka anak ko. Oras siyak, Nanang. Nabayagan na panahon na kaya't kayo asapulan. Ay, daan-anay kan abaro. Isumat lang gaya bakas taon ay ti panagtimbayo ko. Di nakita ka. Oras siyak, Nanang. Da kayo gayam ti inak. Kumusta ka batan? Ay, kumusta dadalin? Nasaya at namat, Nanang. Sa anak ang maumuma ka, mararakop ka di ka.
kaditi mapaspasamak kang kalumen. Ay, malaglagip ko ngamin ni Jake, Modesto. Anyod pagdanagam aya. Nakasaritam matan. Saan nga umdas ang mga iti iliw ko? Ti makunak lumen. Nasken. Nga irwam mon ti bagim. Anya, ti kayat mo asawan. Saan mo ang malapdan apasaray umadayo ni Jake? Gapo iti trabaho na. Oray saan mat nagtrabaho. Anya ko mati parikot. Wen, ngam sa bali ni Jake. Sana kas kadagiti daddo mga agtutubo. Nga uray addan bukod da pamilya. Mangnamnama da pailaan kadagiti naganak kadakwada. Saan da ngagtrab-trabaho para iti pamilyada. Tamang namnama dalatta kadagiti naganak da. Ngamawan mat sabali amang tawid kadagiti sa nikwat ano saan nga iso? Uray pay. Ken maysa amay bagag. Saan mo ko maabagkalan? Ti karbengan na. Tamangan, nuad-ad da amapukaw mo. Anya, Itad mo latta ti waya-waya na. Tutal, nagkarimot, adi natatalikutan. Amo na abigbigan ti pamatag, nga impaay taken kwa na lumen. Manipo di tananan. Isardeng yung ti panaglabada yun. Siya akong timangtad iti abastuyo. Anya? Kan patarimaan ko ti balay tayo. Ha? Nanang, abdan trabahok. Pinagadaldak da papamodesto kan mamalumen. Nakaturpusak ket abdan trabaho. Ay, naging bagdakit gaya mon. Kat iti sa bali abagir, agyaman ak, taandada. No saan da kang ipanaw, jak amon anyat nagbanagam iti sidong mi iti amam. Nadunguda. Ket awan sa pula kun kadakwada. May papanri kasasad ti biyag ko. Ngayon bayat ti kadakwada. Bayat ti panaglabas ti aldaw. Nariknak nga adda kurang kanyak nanan. Adda sapsapulag. Anya? Sinapsapul ko ti dungo. Ken bara ti arakop yu apudpud no ananan ko. Anak ko. No kinasaya at ibiyag, ada amin ang kanyak. Ngem ti pamateg kan bara ti arakupyo. Kat awan kaasping na, nanang. at damag ken ka Modesto. Kat ibagam ti pudno. Oh, anya apod no. Sa dino kadingag paiso tinapanan ni Jake. Sus. Apay akasta ti saludsod mo kanyak. Dumdumlawak ngamin kan ka. Apay mo't. Anya ti dumlawam kanyak. Ti panagsasaritam. Kasla nga daam mom, may papan iti ipapanaw to ni Jake iti danata. Lumen, panunutom ko ma. Uray kasano ti panangilamang mo iti kinapudno. Taaddan nakam ni Jake iti alaan ta. Anya? Amok amalagip na ti inana. Kastamot ten iti amana, anang ilako kadata. Anya? Manakam ken masirib ni Jake. Patsyak nga di pay laeng. Hamangan, no inararapaap na amakita ti pudno anaganak ken kuana. Modesto. Ket saan munto ang magawitan amang sapol kadakwada. Ala, ikabilan akasta. Agam, kasano nga amuna ti lugar ang nagkapuan tayo. No saan man atao ti mangibutaktak. Panawan, wano paspasamak lumen. Tandaanam kumadayta. Anya? Mabalin at agiti paspasamak. Panawan, no saan man atao a mismo.
Modesto. Ang no atapom asyak, ti mangibagan to kenkwana. Saan ko lang ang maibaga? Adyak maipudno. Nang runa, no isut kid dawen dagiti pasama. Nanang, malagit ko gayam ni tatang. Ha? Kaguram ka din ni tatang mo. No, ibagak, baliin la ako na ka, ide. Jack may ibaga, nanang. Mabalin ang sakit tinakam ko. Angam Jack kagura. Tano amirisan. Rumbang paikit di ngagyaman akan ko na. Apay nga agyaman ka. No saan ako mga inarami ti kasjay? Da kayo tinarigatan na nagbayad iti utang iyo. Iti panang paagas da papamodesto kanyak ken mamalumen. Ha? Nang adadag iti pasamak arumbang apagyamanan tayo. Adamot dag iti pakaluksawan tayo. Agpaiso ta ita. Ngam tilang amok. Kagura ni Apo Diyos ti panagimula iti gura. Iti pada na atao. Takas iti kunana. Ayatem ti kabusor mo. Ken ayatem ti kabsat mo anak kabasol ken ka. Mamakawan ka. Tapno ti ama. Pakawanan na kantuman. Agatap sa nilumen. Nga da nagtulagan mi kan Jake. Ang awan maaramidan mi. Talagamat akarbangan na laeng asapulan dagiti pudpud no anaganak ken kuana. Tikang runaan ti amin. Saan na kami atal likudan anang padakkel ken kuana. Anang kawas ken kuana. Tapno sa grapon na tinagin awa abiyag, banag, asaan kumaan ay paay dagiti pudpudno, anaganak ken kuana. Kaya tiyo asawan. Sinapsapol nak ni tatang nanang. Wan. Dapan iti kabangibang a probinsya. Iso saan pa yan nakasangput aging kaita? Saan na bali nanang? Makalawas di pakada kada papamodesto apan nagtalinead ko dito syudad. Kasta ka di. Kat bayat ti kaadak dito eh. Kumita tayo kumaitimang tarimaan iti balay tayo. Anya. Rugyan tayo na apatarimaan. Numabalin, sukatan tayo nga interamente. Ay susdakkel ti magastos dita anak ko. Saan kayo nagdanag nanang? Siyak ti makam mo. Ure man ket di do akad sa aran. Anya. Sapay ko mata sumangpit ni tatang. Taisot pagsaritaan ni. At iti plitik, barok. Hindi tata. Ne. Kanya ti kahit asawan ti nakaparada na pintasalugan, iti batog ti balay mi. Sino nga tati siya nga ili ni Clara? Anya ti kahit asawan da ito eh. Clara! Nagkakadititaw na glukataman. Awan tulbag ko. Ay, yung manakadakan, Anton. Sino ta kinlugan iti nakaparada di tabato? Tatang, Tata. Apaya. Lakay ingas ka. Si Bang Putun ti anak ta ni John. Anya? Sika ka din nga. Agpaiso dyan, anak. tatang ko. Inarakop na ka. Sanak ka diya, kagura. Apay tatang, adda ka di amoyo abasol yu kanyak? Anak. Siyak tiga po na anayadayo ka kada kami kananang mo.
Iso pakawanan na ko ma. Anak, Lipatan tayo kuman tinapalabas, tatang. Tinapatagkat nagsasarak tayo manen. ay, agyaman na klaunay anak ko. Kern ulit tagtagkin daw, hindi pa makawan keng ka. Tahin lako ka kadagidya abak nang. Tatang, Ngem, pinaituraya na kadagiti bisyo kini. Kanit isa bali abanger. Amok nga isudalang ti makaipay tinasaya tabyakan ka. Ken makabaal ang mangigastos iti pan nakaagas mo. Ay, kasanumat nga min. Tila ang bisyong tinapatagkan ka, idi. Awan patagmi nga agin akin ka. Pakawan na kuma, Clara, bakit? nanang, tatang, iwaksi tayo kuman tinapalabas. Baliwan tayo ti mangrugi. At tuyak ang mangibangon itinasaysaya at abiyag tayo. Agyaman nakbaro ka. Nakimbag ka unay anak ko. Saan tayo ang makapagdeden na iti mabayag? Aklode kadalaos ti gurak idikin ka. Ay dinamiris ko nga dapat pagsayatan ti panangalam iti dakal agatan. Akatukad ti panakaya dayo iti agnanayon ti anak ta. Ay, nalay ayan ti gurak. Ta iti sidong dalumin kan mo disto, nasaya at ti kasasaan mo anak ko. Nagbanag ka, anasaya at nung nagtalina iti din nata, ang mga nunatay ti anak ta, Anton. Clara. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, makitam ti kinasaya at ti anak ta, Anton. Isun amis mo tinangibagali paten tayo, tinapalabas. Pulos adi na impakita tigura na ken ka. Isong agyaman ka. Tauray kas jay tinaramid mo kinkwana, nasaya at lataken ka. Juan, kasi tinakunak nagbabawya kung tinaramid ko. Ken pakawanak mat iti kinaulbit ko king ka, Clara. Yay, no saan laga po iti anak ta. Nakasagana ako namang panaw ken ka. No saan ka pailanang baliw. Ken no saan mo abinirok ti anak ko. Clara. Manmano, nadaman makaanos o makaibtor iti kinaranggas ti asawa. Juan. Ket, ala, kas ko na ti anak mo, baliwan tayo kumati bumangon ken mangrugi. Awan, kat saan mo ko ba nasubian ti bisyong pag-aasim? Saanen, ikarik. Mamimpinsanan na talikod ak ti madingaramid ko. Nurumbang lang. Tano saan? Diyak ka muna niya ti aramidan ti anak taken ka. Oh, nakita mo, Anton. Kaya atan di anak mo marugyan ti panakaramid ti balay tayo. Juan, nakasarita may tayan ni Pari Dalmas sa Master Carpenter. Nalaos ti raksak ko. Saan lang at ipan nakatarimaan ti balay tayo no dikat iti pa nakakita kiti anak ta. Oray siya. Naimbaglangan ta di naksinidero unay. Iti pa nangilako kingkwana. Kan san ka nga inikan di nasawagatan ti imbisyok lang. Ay, day ta kuman ti panggapo ang mga gulbaliw anamin pinsan. Nay. Ay, truck mo day ta nagsardeng iti batog. Jesus, at doon tayo in-order na materialis, bakit? Anya, ay, talaga amarugyan ngagpaisun ti balay tayo. Wan, isumati ko na na. Masapo lang makagatangan ka ng iti materialis kan marugyan sakpay nga agsubli yung Pangasinan. Ta, isutim makaranda mo disto. sugamot itatisan ang matagtagari. Ken adayo tinakaiturungan ti imatang na lumen. Ay, saan ngamin asumina iti panunot ko ni Jay?
Katno, kau awag na laang idirabi eh. Ay, saan nga umtas jay. Si kakit dimat. Baron jay anak mo. Adda ni ti husto nga itad. Amunan, tinasaya at kansaan. Amo, jaka mo. Saan ko ang maawatan tiriknak? Anya, Kas lang amin, adda sa bali nga agparparik na kanya. nga anya. Ay, kasla dumteng santi pagbutbut ngak ang mapasamak Modesto. Nga, Nga umadayo ti anak ta. Kat agsubli ka dagiti pudpud no anaganak ken ko ana. lumen. Nukas taman bilang. Nasken nga awatem ti kinapudno. Asaan adata ti pudpudno anaganakken kuana. Oh, saan ko lahakit di ang maaklon Modesto. Amangan no isupay kit din ti pakatayak. Oh, di ad-addan. Asaan mo ang makaden na no papasamak ken katikasta lumen. Anya? Pudpudno adadakkel na dagijay. Ket saan mo ang malapdan. Tauray ko nam nga impaay ta ti awan umasping a pammatag. Sa bali latamot ti pammatag, ti pudpudno anaganda. Tang, da kayo kumatimang kita iti pan nakatrabaho ti balay. Malaksid ken Uncle Damaso apan nakaforman wen? Ay, unan ako. Saan mo apakadanagan na ita? Agyaman nak. Ken adda ko makidawak kada kayo tatang. Oh, anya na ita? Ikan kayo iti kwartayo. Angang pangaasiyo ha. Isardang yu kuman ti agbartet. Takayat ko, agpaot pa iti biyagyo. Pudno, nagsaksakit tinakam ko iti inaramid yu idi. Ta saan alaksid kanyak ti panangawat yu iti dakkel agatad apan nakabayad ko. Anak ko. Anong, saan ko nga mo? Ta iti pan nakakita kada kayo kananang. Napunas anamin pinsan ti gurak. Ta nasukatan iti ragsak ta nabayag inararapaap ko. Ti pan nakakita kada kayo. Kumusta ka, Titan? Mailiwakon kan kahani. Oray siyak. Isugag sagana ka. Agawid ak tuinton ka ni kadwang aldaw. Kasta ka di? Wen, Oh, kumusta nga ron ti kapanam, Titan? syempre, mayat. Ado di maada iti seminar. Nasaya at ano kasta nga ron, Han? Mausar ko iti kurso kan trabaho. Oh, di mayat no kasta? Sige han, paliwag to ti umawag kin ka ha. Adala ka sa ritak. Bye. Love you and miss you. Same here. Bye. Nasingpat ni Jake. Asino nga tanga agpaiso dagiti darakkel na. Kasano anapan kada tito Modesto kan tita Lumen. Apay nga imbagbagada nga anak da. Ngam sa balimot gayam ti pudpud no anaganak ni Jake. Kanya dyan lang gagkong imbagan ni Jan ay si Jikin ka may papan kadalumin kan Modesto. Bakit? Saan ka nung nga amo ni Lumen, ti panang birok na kadata. Anya? Ngam di Modesto ka no tinangtad iti address ta. Ay, Saan ka no abulusan ni Lumen iti damo ngagpakada. Ta saan na akayat amaya dayo iti uray may sang aldaw laang. ay unay daytan. Kasta ka no. Ngam nang panunot dakin Modesto iti pambar. So aday ta, imanugot matlaang. Numaamuan na alinang sultan ta sigurado ngagpungtot na jay. Nang runa numaamuan na sinapul na ta. Ay, santan abasol day ta. Dita ti pakakitaham anapigsal at tatay ko nada. Luksong dugo.
Saan mo't talaga nga isuda tinadakkel na? Ang madamat lukloko na. Kan talaga nabilag di kwarta pa kayo. Agasem na ita. Sino katanda pa'y tinagan na? Uwin nga rod. Gamit sa bali abangir, maragsa ka na, taimpatag da kas pundo nga anak ti anak na. Pudno mo't kiti data. Ngam no kas jay ti trato ni Lumen kan kuana. Kaya't naasawan. Patpat gana talaga ni John S.T.J. Ikarik tatang, nanang. Agsubliak manan iti mabiit. Kanayon nak siguro. Uray maminsan lang iti makalawas. Ay, bulusan na kangata ni Lumen. Nalakalaang ti agaramid iti pambar, nanang. Kita, aging gay ti mabalin, anak ko. Saan mo ngay pa ayan ida iti pagsakitan tinakemda? Talaga saan ang mabalin, nanang? Ket saan ka ba't ngagdanag? Saan na masayang ti kwartam, iti panang palagdam, iti balay tayo. Wen tatang. Oh, nang, tadilin ko ha. Salwadan nyo kumati salon at yo. Uray da kayo tatang. Kaya't kung agpaot kayo pa'y. Tapno mananam yung mat tinasaya at basit abiyag. Modesto, awan ka di tinadlaw mo kini Jake iti isasangpet na? Anya dayta? Naragsak asin mangpet. Nadlaw kumot dayta. Anya kuma. Anya kuma ti dakas na. Rumbangkit di amaragsakan ka. Kan saan ka di? Adayta ti kayat ta. Ti saan nga aglitay ni Jake? Wen ngam ay na Modesto. Apa yan? Anya manen ti mapaspasamak kan ka. Kuha, saan ko nga amo ngam... Ay, kasla aglulok dagiti sakak Modesto. Kasla maaw-awa nanak iti pigsa. Anya? Wen, simken man ngaminan kanyak ti danag. Nga, Nga, mga mapasamak ti pagbutbut ngak, amapukaw ta ni Jake iti danata. anya? Jake, iho, anya Jake ko nam nga ibagam kada kami kini papam. Napatag-unay, mama. Naisang sangayan sakit dita makita kat seryoso kalaunay, Jay. Papa, Kadagiti na palabas nga aldaw, manipod day di panagapom iti syudad. Nakita mi ti kinaragsak mo. uwan papa. Amoyo, ano nga min tinasursurok iti dadya komperensya. Nga isumat itatiap apply ko iti trabaho. Imadupay nga ron ti kontratak. Nga oray simina ako ni tisigo da boss ko. Kasta ka di. Uwan papa. Oh, iho, anya nga ron dayta, ibagamon. Di mo kunaan nga addan panggap yung agkasarkin ni Gemma. Kuha mama. Ibagam laeng no adda ti kasta panggap mo iho. Magustuhan mi mat ni Gemma para ken ka. Naasidag kada kami ken nasimpet. Agyaman ak no magustuhan nyo, mama. Ken ado ti ron mga pagyabanak kada kayo kan papa. Awanan sa pulot pa kada kayo. Da kayo tinang balbaliw iti kasasaad ko iti biyag. Ha? Kaya't ko asuman. Nariknak ti panang ipatagyo kanyak. Kat dahi tatinjak masubadan tong palbiyag ko. Pinagadaldak. Impayo amin ang material na banag kanyak. Ken kang runaan na. Ti awan kaasping na apamatag. Mama. Oh, Jake, iho. Agyaman hak, iho. Ikarik mama. Uray anya ti mapaspasamak. Di kay tupulos baybayan. Laging magkayo unay kan papa. Napatag kamot kada kami kin ni Papam, iho. Iho, anya nga rodan tay kunam nga ibagam. No, agkasar kayon kan Gemma, ibagam laan. Uwan nga agpaiso, iho. Anya nga min dayta, napatag nga ibagam.
Naibaga kon mama. Papa, Anya. wen. Nayabkas kon tinaimpuso na panagyaman ko. Ken panangipatag ko kada kayo. Nagadun ti kinata mo, honey. Ah, Abas tumat ti makabulan ng timay sa pamilya, ah. kasta ka di. Kayat ko ngamin ang maragsakan da. Ha? Asino? Dandanin masungbatan dagiti sa ludsod mo, honey. Ah? Anya, honey? Wen. Masungbatan tong dagiti sa ludsod mo. Kat sa pela kumata saan kantong agbalbalyo. Saan ka mawatan, Jake? Impakadak ka da mama. Ngagpasyar ta iji bagyo. Overnight ta. Imanugot da. Anya? Apay, sa gano'n ka din ngagpaiso ti papanan ka, honey. Saan ka ngagparikot pay? Mapantakit ti. Saan ka ngagdanag? Awan dakis nga aramidik kan ka, honey. Nagkuyog da Jake kan Gemma. Agpasyar da iti bagyo kan overnight da. Awan rumba nga pagdanagam. Ngam modesto. Nagkunak. Inutumon asursuruan. Nga awatan adumteng ti aldaw. Pasaray mayadayokan ka ni Jake. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Modesto? At alakit din plano dagiti duwan nga kasaran. Kat natural. Saan munton nga igam? Wano tanggal ti biyak ni Jake. Awan matrumbang nga pagdanagam. Naglawag dagiti imbagana ken kasan kadi. Umdason day jay apakaragsakam. Diyan, anak. Apay asan mong imbaga nga umay ka? Agmao na akman, nanang. Aakasan na ka ti Diyos, anak ko. Anda ka duwam. Nanang, ni Gemma, kaayan-ayat ko. Honey, ni nanang ko. Anya ti. Anya, kaya asawan dito, Jake. Isuda ti pudpud no anagan na kanyak. Anya, Ilawlawag ko. kat dati talomen kan tito ng Modesto. Saan ka di nga isuda ti papa kan mamam? Atid do nga istorya, honey. Wan balasang ko, ngam saan ka nga agtanag. No kasano, anapasamak dayta. Kaya tati si bubukla na pasamak. No apay adim makkalak iti sidong damamakan papa. Ulos ajak man naman nakaspan, Jake. Ita, amom aminan ti may papan kanyak. Ang nagtao da kiti nakurapi a pamilya. Huwag na pa nagbiag. Kas nakita ma, Gemma. Kapat patarimaan ko ti balay mi. Ken dito iti imayak. Sipod ta. Imanawa kiti makalawas. Saan kiti a conference. No, kasta. Sinapol ko dagiti naganak kanyak. Ken amo amin ni papa. Ken isupay tinang ipatuldi dito eh. Anya, Wen. No api ang nalidaya kidi. Talaga ang nalausan ti iliw ko kadakwada. Katjak amo no kasano asapulak ida. Ken agpakada kada mamakin papa. Ta di pelaan. Kasta una yung ti iliw ko. Yamjak impadpadlaw kadagiti ng padakkel kanyak. Tajak kayat ang masakitan da. Jake. Ket ita, Gemma, maatlunak kadipay. Kalpasan an amwam ti kinapudno. Saan? Saan ka nagbaliw, Jake? Kat maawatak itan ti amin. Un, gusto ka? Nasungbatan amin ng asaludsud ko akayat ko masungbatan. Kat ibagakkan ka. I love you so much, Jake.
Awan nagbalbaliw. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.